Kajing pos ni jong kinong rep so trun hakasnong Maupro Hari Boy District kala urlong menta kesngi hadin bakatai kasnong kala yo bantli pat ba sendan ya kajaka bu bat jakashna ni penmi so bat kijing bamba pair bala penmi no so trun Pineapple Processing Unit and Stockyard da kajing ang nut ban kentiu ya kakam rep so trun hakatai katany kam tam kayo kakot bat kayo kam yo jam. Ya ketika Pineapple Processing Unit but Stockyard, Lashna Lingbaka Scheme provision to the Article 275(1), Jangka Riti Sensyar Kari India, Jong Usnem Arhajar Arpo, Hadu Arhajar Arpoway, Haka Jinglut Kumbahinyo Polak, Jangka Ministry of Tribal Affairs, but ketika Processing Unit, La IT Shaka Committee Jongka Shnong, Kabalasyan Yapat Hapo Kajing Penyat Jongka Yasnok Tilang Village Organization, Kabakadup Shpautaliki SHGs, Balawan Mentli Patba Yaka Menta Kasngi da Uba Mayoral Bonds Aim, MLE Kanong Po Kum Ukongsan. La Sakhiru Hakate Kasngi, da Kajing Don Lang Kakong Di Sotun, Director Katanat Horticulture Kajilla, Kong FN Sun, District Horticulture Officer Riboy District, Kong Diling Do, District Agriculture Officer Riboy District, Ba Anthony Maring Rang Bashnong, Ki Officer Nakatanat Horticulture, Ki Long Kami Hapo Kashastri Jongka Yasnok Tilang VO, Bat Kiwe Ki Reo Rang Ba. Hanga simet hi ngasngo ba kumangidan hagijing posniw. Tip machi chama, machi charma, magumnong ka machi cha. Lalong ti cha ang nagasngen. Kini baro, kini gijing trestom. Yung pi kinong rep namar ba pi pilong kinong rep kibaspat kibasting. Kiba penmi yang kisok kipai la bende kisok trun la bende kelado la bende kelarit la bende kibun kicur kibangi penangkam kum kibril kade gijing smart kajung pi kade gijing kerku kajung beli kabala penlong bansan kemat yaka departemen banseng yaka neka food processing unit bakal ke stok yan. Kubishbun ya kinong rep, kubishbun ya ke department, lalu director, lagi district officer gidungi, development officer gidungi keberadaan ini. Naga bertabat penting kena, bah kini ka scheme kini ka project kini berurlong apa aja mana kesana. Kumau mending idan hapreng juga juk juk niding kelah, kawan agapor, cakapor. Nang cua ke surau bahamare mentalae. Nang cua ka food processing unit hanoi posniw juga mentala ka. Pak mentala ter ikali ki motor balik kilawan ke juk kelanan kelah. Abagi ikan mau ikipor ke bamensua. Kipor barang kamslem ngakan mau yelediru. Hapor barang kena. Habangi sendur haka kamera. Tukupor nang di naga ril. Karil ka balai pendurung terli gitu. Kibala dangin hak condur hak armani bagi sak yang pendur bagi cing. Yang hak baru armanai. Nak mau hasnong hamden pembinan rit udon uwi unong sendur kamera itu bepor pang tawi uburan kata kamera. Ini don mentah. Itu gijuk bamensua kilale. Isong tenang, ni enjoy itu bepor. Mobile kan ere, ka phone kan ere, ka muka cendur untuk patjo kali pat ere surok ha pat ere bahang li dani kicur ke bamut li dei patjo mongko ka surok ka besniu cin mongko hilang berngar ali uro bahang yang tumpor ke leler tam hagi juk jeung jingkerla kilawan jingkerla ke surok lenti sengkin gijing gisam kali motor kade jingker ku ke jong beli ke bangiyak ke kum juk jeung jingkerla menda kesni idon ha kani ke jaka ha kani ke snong lembat kini ke jingkerku kibalayat ke kum juk jeung jingkerla nang chua de mut ke sotrun le de hajo mental ya galak hani yang di bio kinong yalam jeung bio kong helena mental ke kong babiang mo lapang sekretari long kiam pi filong presiden sekretari jeung bio ki bahap ban simti
Kador barsnong kala senia epi bakin simti ya kani ka kam. Bagajing kwa kajongi ka longbe bagi pin pendon kam ho ya kani ka processing unit ka bangi don ka bangi sopli ya kani kesni. Kijing apa kijing pra kijing snowbrew gila bandang. Menering ini menweng syarut ya kita ki baro. KSAG ki yang KSAG ki pra kidon ki SAG ki bateri baha kidon ki bom teri baha dan ringa tentu ba nga don de jinkermen ka baskem ba ka village organization hamo pro kan sa teri baha lembaga ni unit ka bayo.